BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19 na 31 ku mirongo FM mu yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Tubaha ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango makuru kuri wa kane igenekerezo rya 30 z'ukwa kane umwaka wa 2026. Mu ncamake y'amakuru mu Burundi ivyo kwiyunguruza byarushirije kugorana muri iyi minsi nubwo leta itarurira igiciro c'igitoro ngo nta karusho kuko nta kiriho. Mu ijambo rimwe bo kiduza mugabo kikaboneka. Mugabo nibazo bave bakiduza kitaboneka. Iyo bari ingorane mu yindi. Muri Tanzania ikambi ya Nduta horamwo impunzi z'abarundi yuga wicese hagiye gutandukirwa Nyarugusu igice kirimo abarundi. Wa munyakenya herutse guca umuhigo muri London Marathon yatahutse aho yakiranywe iteka ntangere. Ninafurahia na umekuwa na ndanezerewe kubona mwaje mwese kwifatanya nanje mu kwigina tugumane umutima wo kuduza izina ry'igihugu cacu wa kuinua jina ya nchi yetu. Tuafite kandi n'urunana amakuru ahagariwe na Anne-Marie Niyomiza. Hido ni mukanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino kw'isi mushikirizwa na Latifa Mutesi. Umwe mu bakomanda bakuru bishamirirwanira mu kirere ry'umutwe w'ingabo wa Islamic Revolutionary Guard Corps wa Irani yavuze ko igitero cyose gishya cya Amerika kizasubizwa n'ibitero birebire kandi bibabaje ku birindiro by'ingabo za Amerika mu karere. Majid Musavi yasubiyemo n'ikinyamakuru Students News Network muri Irani avuga ko igitero cyose cya Amerika yewe n'igito cyane kizatuma Irani yihimura muri ubwo buryo. Brigadier General Majid Musavi yabwiye Amerika ati mwabonye ibyabaye ku birindiro byanyu mu karere muzabona nk'ibyo biba no ku mato yanyu. Majid atangaje ibinyuma yuko bivuzwe ko President Donald Trump wa Amerika uyu munsi yakira imigambi ibiri mishya yo gutera Irani ari bushyikirizwe n'igisirikare. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko gufungwa k'umuhora wa Hormuz biri kubangamira bikomeye ubukungu bw'isi yose. Yavuze ko n'izo mbogamizi zakurwa aka kanya imiyoboro yo gutanga ibicuruzwa yasaba amezi menshi kugira ngo yongere kugaruka ku murongo bigatuma umusaruro w'ubukungu ugabanuka ndetse n'ibiciro bikazamuka. Yabitangaje mu gihe ingabo z'impinduramatwara za Irani zaburiye ko zishobora kugaba ibitero birebire kandi bibabaza cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Washington yazongera kugaba ibitero. Irani yavuze ko igitero cyose gishya cya Amerika kizasubizwa n'ibitero birebire kandi bibabaje ku birindiro by'ingabo za Amerika mu karere. Amakuru avuga ko Perezida Trump yari gusobanurirwa ibijyanye n'igikorwa cya gisirikare gishoboka kuri Irani cyatumye ibiciro by'ibitoro bizamuka cyane. Ibitoro bidatunganyije byageze ku rwego rwo hejuru rutari rwaragezeho mu myaka ine ishize akagunguru kamwe kabaye amadolari 126 mbere yo kongera kugabanuka. Polisi y'Ubwongereza yatangaje ko umugabo watawe muri yombi nyuma y'uko ateye ibyuma abagabo babiri b'Abayahudi i London kwa gatatu yari yarigeze gushyirwa muri gahunda ya leta yo kurwanya imitwe n'ibitekerezo by'ubuhezanguni. Uyu mugabo w'imyaka 45 yamenyeshejwe inzego z'umutekano bwa mbere mu mwaka wa 2020 ariko dosiye ye yafunzwe muri uwo mwaka nyine. Abigaragambye bavuga ko hakenewe ingamba zikomeye zo kurinda Abayahudi bo mu Bwongereza kubera kwiyongera kw'ibitero byibasira Abayahudi. Bernard. Urakoze Latif. Amakuru yacu tuyahere muri Tanzania ikambi ya Nduta horamwo bamwe mu mpunzi z'abarundi muri ico gihugu uyu munsi yuga wicese n'abategetsi ba Tanzania n'ishami rya ONU rijejwe impunzi ASER nyuma yuko impunzi z'abarundi zahora muri iyo kambi kuva mu 2016 zose zisubijwe mu Burundi igikorwa cari kimaze amezi atari make. Ubu hasigaye abo mu ikambi ya Nyarugusu baharugwa mu bihumbi birenga 200. Inkuru ya Prime ndi ku magenge. Mwijambo ryiwe umukuru w'igisata kijejwe impunzi mu bushikiranganje bwa Tanzania bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu Sudi Mwakibasi yavuze ko impunzi zirenga ibihumbi 166 zatahukanywe. Umurindi wongerejwe cyane kuva mu ntango z'uyu mwaka aho byagiye birashika hagatahanwa ibihumbi birenga 8 kundwi kandi Tanzania, Uburundi na HCR bari bumvikanye ko hazoja haratahanwa ibihumbi bitarenga 3 kundwi. Sudi Mwakibasi yavuze yuko izo mpunzi zose zatahukanywe ku
gushaka kwazo, ariko zimwe muri zo zavuze kenshi ko zagiye zirakorerwa ibikorwa byo kuzihohotera no kuziturubika mu ntumbero yo kuzihatira kwiyandikisha ngo zihunguke. N'ishami rya ONU riraba impunzi HCR ryaravuze yuko biriteye impungenge. Leta ya Tanzania ntiyigeze yemera kugira icyo bivuze ko ku mugaragaro. Sudi Mwakibasi yamenyesheje yuko ikambi ya Nduta ibaye iya kabiri yugawe mu myaka 5, iya mbere ikaba yari iya Mutenderi muri district ya Kakonko yugawe mu kwezi kwa kabiri mu 2021. Bamwe mu mpunzi zayibamwo baca bimurirwa muri iyo kambi ya Nduta. Byitezwe yuko hazocakurikira iyugarwa ry'uruhande rw'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Nyarugusu muri district ya Kasulu isanzwe ha indaro abarundi n'abakongomani. Kuva mu myaka ya 70 Tanzania yagiye irakira impunzi z'abarundi uko igihugu cabo cagiye kiraca mu ruhagarara n'indyane za politike. Byarigeze gushika aho muri ico gihugu habarizwayo abarundi barenga inusu y'umuriyoni. Urakoze Prime. Mu Burundi kwiyunguruza vyarushijeho kugorana kubera igitoro naco carushije kubura. Uretse ko no kwisi havugwa ingorane z'igitoro zitewe n'intambara yo mu kiwe c'abarabu, mu Burundi ho hari hasanzwe ubukene bwaco. Bikaba vyunyuwe nuko ubu kuje hakurya muri Kongo aho bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bahora baja kukirondera bisigaye bigoye. Ni inkuru ya Patrick Kwaso ari Bujumbura. Ku gituro c'imodoka zunguruza abantu ahahoze ari soko nkuru ya Bujumbura hagati muri ico gisagara, imirongo y'abarondera kwiyunguruza yasubiye kuba miremire cyane mu masaha yo kuja ku kazi canke gutaha. Abatari bake abanyabujumbura bahora bikora ku gitoro baja kurondera ibuvira mu gihugu kibanyi ca Kongo. None naho babahinduriye ubu kwinjirayo mu kubanza gutanga amafaranga. Uyu twahuriye ku mupaka avuye kunywesha. Kugira ukironke biragoye kubera ushaka gushika ku mupaka honyene ifo yuko uzinduka, ifo yuko saa 10 y'ubuca ubu uri mu bice vya Gatumba. Kote y'u Burundi umupolisi wese kugira ushike ku mupaka udafise passport umuha 10,000, 5,000, 2,000 uko bangana kose urumva utegerezwa kubaha gushika ugere ku mupaka. Abagira ibibazo cyane mu kuronka ico gitoro ni amatagisi yunguruza abantu n'ibintu. Biratugora kubera cyaturihisha carte d'entrée na carte ya hygiene y'imodoka. Carte d'entrée $15 ya hygiene nayo nyene nayitanze. Iyo yuri hakarani miliyoni marundi. Mu karere Uburundi burimwo nibo bwonyene atanga ingo burafata yo guhangana n'ingaruka z'intambara yo mu kigobe c'abarabu yahungabanije ihanahanwa y'igitoro kw'isi. Ibindi bihugu nka Kenya, u Rwanda na Tanzania vyarafashe ingingo harimwo kuduza igiciro. Umushikiranganje w'u Burundi ajejwe amasoko ntanga nguvu avuga ko leta y'u Burundi hataragera ko iduza igiciro c'igitoro. Dr Hasani Kibeya mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iyaga Burundi yavuze ko uzanira u Burundi igitoro atarabadugiriza ko igiciro, ariko kubera abatari bake bikora ku gitoro ca magendu mugiye ku masitasiyo kiboneka gake kandi nikironke bose canke ngo baronke ico bifuza, igiciro caraduze cyane. Bivanye naho ukiguriye iritiro rirashobora no gushikana ibihumbi birenga 200 kandi ngahi Bujumbura igiciro ca leta kitarenza ibihumbi 4 kw'iritiro. Aho bigeze abanyagisagara barisabira ko igitoro coduzwa ibeyi ariko gishobore kuboneka. Kibaye kibonetse nubwo cyo bakizimbye gusa bikaboneka basobanura bagakora canke twamenye twideplasa nubwo uvuga ati baserekana dogija amafaranga ya bisi igitoro cabonetse kihari angorana. Biragoye n'ukuri kubera ko turaza tugatonda ata bisi tubona ico vuma kituganye gikaboneka kuko nk'ubu urabona ntivyoroshe kwiyunguruza. Mu ijambo rimwe bokiduza mugabo kikaboneka, mugabo ntibazove bakiduza kitaboneka iyo bari ingorane mu yindi. N'imbere yuko intambara yo mu kigobe c'abarabu yaduka haraheze amezi 2 Uburundi bwari busanzwe bumaze imyaka myinshi buhanzwe n'ubukene bw'igitoro. Urakoze Patrick Kwaso. Umunonotsi w'umunyakenya Sebastian Sawe aherutse kwandika amateka mu kwiruka ibirometero 22 mu mwanya uri musi amasaha 2 muri marathon yabereye i London mu Bwongereza yatahutse. Ku kibuga c'indege yakiriwe nk'intwari n'isinzi y'abantu harimo abavyeyi biwe n'abategetsi batandukanye ba Kenya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jidas Hondemondo. Ku kibuga c'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta i Nairobi, ibintu vyari vyashushe igihe umunonotsi Sebastian Sawe yarahejeje kururuka indege avuye mu Bwongereza.
imbyino kavukire ingoma hamwe n'amajwi y'inzamba nibyo byagumiriza igikorwa cyo kumwakira mu gihe abamenyeshamakuru bo bariko baracanacana ko bagerageza gufata amashusho. Yambaye urugori rw'ingwiza n'inkofero yirabura yanditseko Kenya, Sebastian Sawe yagaragaje ingene yiyumva. Ninafurahia umekuja kusherekea na mimi na umekuwa na ndanezerewe kubona mwaje mwese kwifatanya nanje mu kwigina. Sinari niteze ko bigenda uko. Ndabakengurukiye rwose. Ibyabaye i Londres si ivyanje jenyene, ni byacu twese. Nifuza ko twiginira hamwe. Urya muhigo n'uwa twese. Tuze tugumane uwo mutima, hama tubandanye gushikira abanonotsi bacu, hama tugumane umutima wo kuduza izina ry'igihugu cacu. Mu baje kwakiriye umunonotsi harimo abavyeyi biwe na bamwe mu bategetsi ba Kenya. Kuwa Mungu heze niho Sebastian yandika amateka ntibagirirwa kuri Kenya. Yabaye umuntu wa mbere ku isi yashoboye kwiruka ibirometero birenga 42 mu mwanya uri munsi y'amasaha 2 muri marato yemewe yabereye mu Bwongereza. Sebastian Sawe yahawe umubonano na perezida wa Kenya William Ruto. Uyu mutegetsi akaba yamuhaye ubuganuke butandukanye harimo amafaranga n'imodoka. Urakoze Gildas. Sentare nkuru ya Uganda yaciriwe ubwo gupfa anyonzwe Christopher Okello Oyum yakwise intahe mu gahanga ku vyaha 4 birimo kwica abana b'imicuko akoresheje imbugita abasanze ku ishuri ryabo ku mugwa mukuru i Kampala. Vyinshi kuri iyi nkuru tubaze Anne Marie Misa. Mwiburanisha yiregura Okello yavuze ko yarafite uburwayi bukomeye bwo mu mutwe bityo akaba atarigeze acura umugambi wo kwica aba bana. Umucamanza Alice Komuhangi yavuze ko nta bimenyetso bifatika Okello n'abamwunganira bagaragaje bihamya koko yarafite uburwayi bwo mu mutwe. Komuhangi yunzemo avuga ko uregwa yari muzima cyane tariki 2 z'ukwezi kwa 4 ubwo yakoraga ibi byaha kandi ko kwiregura avuga ko yarafite uburwayi bukabije bwo mu mutwe ntacyo byari kumufasha. Umucamanza yavuze ko akatiye Okello igihano gikomeye kiruta ibindi aricyo cyo kwicwa amanitswe maze akibivuga abantu bari bari mu rukiko batera hejuru mu byishimo. Nubwo bimeze bityo ariko ukatiwe igihano cy'urupfu muri Uganda ntabwo ahita yicwa ahubwo akomeza kubaho ariko mu mategeko agafatwa nk'uwapfuye. Uganda iheruka gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu mu 1999 ubwo abantu 28 bicwaga bamanitswe muri gereza ya Ruzira. Okello yahamijwe icyaha cyo kwica abana 4 bari mu kigero cy'imyaka hagati y'umwe n'igice n'ibiri n'igice. Ubu akaba afite iminsi 14 yo kujuririra iki cyemezo cy'urukiko. Urakoze Anne Marie. Kumbuga Rwanda basumya BBC gahuza miryango mwashikiza ivyumviro vyinshi. Dusubire twakira Latifa tubwire bimwe muri vyo. Urakoze cyane Bernard inkuru yo muri Uganda ivuga ko umugabo wishe abana 4 b'incuke abasanzwe ku ishuri Kampala yakatiwe urwo gupfa amanitse. Uwitwa Jean Baptiste Migisha dufite umukiza yagize ati bagire vuba ataratoroka ahubwo. Naho umukiza John David ati niyicwe kabisa kuko nawe n'umwicanyi. Iyindi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko komando w'ingabo muri Iran yavuze ko igitero cyose cya Amerika kizishyurwa n'ibitero birebire kandi bibabaje. Witwa umucuzi John yagize ati n'urwana n'umugabo uzasigaze n'imbaraga zigusubiza inyuma. Naho David Niranyibagira haragira ati imibabaro yose abisi dufite tuyiterwa na Amerika. Robinson Mupenzi nawe yagize ati kuri Iran imvugo niyo ngiro. Kuri iyi nkuru ivuga ko kandi nanone Trump arakira imigambi ibiri mishya yo gutera Iran, Ferdinand yagize ati none ica atari yayumviye kuva kera niki ariko ahigika mu niki ari guhiga mu by'ukuri aho niyo kwemera akayamanika akabivamo. Naho Irambona Edward we yavuze ati natekereze neza aheshe abivemo. Bernard twakibutsa n'abadukurikira ko bashobora no gutanga ibitekerezo byacu ko bakomeza gutanga ibyo bitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu. Urakoze Latifa. Tukatuze ku isaha 12:43 n'amasegonda 45 ubu naho abakunzi b'urunana umwanya ni gwanyu. Rengo fitiye Chris impano. Honorine na Karemera bo baramukanya kanyamuneza. N'urunana. Buretse nanjye mbanze nkubwiye inkuru nziza ngo ufitiye igishyushye cyane Karemi. Buretse kagira inkuru rero. Ubonye saho twajya dukura udufaranga two kwikenura we? Oya, mbonye aho tuzajya dukura ibikomoka ku matungo byongerwa ku ifunguro ryanjye nk'umugore utwite ndetse n'iryamige nk'umwana ukiri muto.
tuzajya tubikura heze ko mbona n'ibijumba n'ibishyimbo byabuze. Inkoko yacu yatangiye gutera Karemi. Ni byiza noneho ikigi ry'umwana kirakemutse rwose. Ikibazo gisigaye gusa nuko ashobora kuzagera aho ngaho akarihaga kubera kurirya buri munsi. Harya ntuzi ko batwigishije uburyo butandukanye watekamo igi kugira ngo umwana nyine atarihaga? Ndabizi ko ushobora kuritogosa cyangwa ukariteka mu mureti. Ariko se ubu muri ubu bukene koko dufite urabona wakuraho amavuta yo kujya uteka umureti koko. Ariko se ubwo buryo batekamo igi gusa Karemi ushobora no kurinombana n'ibindi biryo ugaha umwana nyine cyangwa se ukariteka mu mboga. Reka ibyo tubyihorere n'ubundi bwabonetse kuyateka sibyo bizaba ikibazo. Ngaho rero nyine nawe mbwira inkuru wari umfitiye. Iyi nkuru ngufitiye rero ntiyadufasha kubona icyo dukora. Dore ubukene butumereye nabi kandi mubaje kubura icyo nkora rwose kibyara inyungu. None wungutse ikihe gitekerezo se? Hari umuntu wambwiye ko ku kigo nderabuzima cyacu ngo barimo gushaka abakozi. Uzi ko ubukene bugiye kuzagusaza we? None se urashaka akazi ko kujya uvura ku kigo nderabuzima warabyize? Uretse no kubyiga se ko utari n'umujyanama w'ubuzima byibuze. Ntabwo ari ak'ubuganga yambwiye ko barimo gushaka abakozi rwose benshi, harimo abazamu, abakora amasuku n'abandi benshi. Yewe gukora isuku byo wabishobora rwose, ahubwo nyara kujya kugasaba hakiri kare abandi batarakagutanga Karemi. Navugaga ngo uriya umuntu abanje kunyura kuri Shyaka na Devota ntibabimugiramo we kurusha uko umuntu yagenda atazi n'uwagiye kureba. Ndinda tujyane ku murongo wa se. Nawe se urajya ku murongo ntara? Kubera iki ntajya wese kandi basoni? Nagize ngo urigumira mu ishuri. Nkoramo iki njyenyine se? Wanga kuhura n'abahungu ku murongo bakakwegera. Hariya sinakubwiye ko naganiriye na mwarimu Budensiyana? Oya ntabyo wambwiye. Yakubwiye ngo iki? Sha nasanze nyogokuru yarambeshye. Burya kwegerana n'umuhungu cyangwa gukina nawe ntabwo bituma utwara inda. Sinabikubwiye se ukamakanya. None se kari ko nyogokuru yarambwiye urumva nari kukwizera kurusha uko nizera nyogokuru? Ariko ibyo nakubwiraga nanjye nari nabibajije mama. Shana Teacher Budensiyana nibyo yansubiriyemo. Burya nyogokuru yari yambwiye amakuru atuzuye. Ubu noneho uzajya wicarana ndutiye nta kibazo. No gukina rwose tuzajya dukina. Budensiyana yambwiye ko icyo ngomba kwirinda ari uko bankora ku myanya y'ibanga. Ubwo ni ukwirinda ko bagukora ku mabere no ku gitsina? Ubundi nkirinda kuba twakora amafuti. Amafuti yayo se ntara? Wowe se ukora amafuti n'ubizi uwase kuki ushaka kumvugisha ibintu bitavugitse? Njye rero iwacu barabinganiza kandi ntibabyita amafuti kuko no gusakuza mu ishuri ni amafuti. Nyine Budensiyana yambwiye ko iyo umuntu agukora akuye ku bice by'ibanga bishobora gutuma mukora icyaha ubundi akagutera inda. Ikihe cyaha se nyine? Reka nkwihorere nigiye ku murongo cyangwa nuko wumvise ko nazongera kwanga kwicarana cyangwa gukina n'abahungu. Umva ugomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko wase uzi ko nta kintu utinya nk'ubwo hagize ukumva uvuga icyo kintu. Ikibi ni uko yabonye mbikora nawe kuvuga ko nzabyirinda se hari ibyo bitwaye? Sha nanjye ngomba kuzabyirinda kugeza mbaye mwarimu nka Teacher Budensiyana. Njye nzibera umuganga mbe nka Devota ubundi njye mvura abantu bose baje barwaye. Twihute ndabona Headmasters ubanza hari amatangazo akomeye. Yewe ukomanga. Ese uko akomanga twamuha karibu ntiyinjirira? Ni karibu injira. Ese ni wowe ukomanga Kareme? Njyewe bashakaga cyane. Mwaramutse ariko? Mwaramutseho. Amakuru se kuzindutse cyane. Amakuru ni meza. Ndazindutse kuko nabashakaga cyane. Hari amahoro se? Mbona amahoro ariko nabashakaga ubufasha abavandimwe. Inda yawe none se igize ikibazo Kareme? Oya nta kibazo afite. Dukomeje kwiyitaho uko bishoboka nubwo bitoroshye kubera iyi minsi namwe mureba. Ahubwo icyo mbashakira ni ireba n'akazi numvise ku kigo nderabuzima. Akazi? Titira ari gushaka abandi baganga se ko nge ntabyo namenye. Ariko sheri nawe uransetsa rwose. Ubu ni se baba barimo babashakaho urumva Karemera yabashaka akazi ko kuvura. None se hari akahe kazi? Bari gushaka batraveri mu kigo. Ntabyo wamenye se? Nta makuru nari mfite rwose. Yego Shyaka rwose ndumva ubizi. Ngo mufite akazi ko gukora isuku, koza ibyuma mukoresha, ubuzamu ndetse n'indi mirimo myinshi. Kandi rwose ndagashaka bubi na bwiza. Barya ntibavuze ko urupapuro rugaragaza ibisabwa ushaka akazi arusanga ku kigo nderabuzima. Ko mwavunye abantu se Shyaka? Iyo mubishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo umuntu yabireba atiriwe ava mu rugo ngo ajye ku kigo nderabuzima. Nabyo birahari ariko abantu bose ntabwo bafite smartphone.
niyo mpamvu nyine twateganyije ko n'uzajya ku kigo nderabuzima nawe azahasanga urutonde rw'iby'usaba akazi agomba kuba yujuje. Kareme, nta telefone ya smart ufite ngo bakwereke ibisabwa utiriwe ujya kwa muganga? Kimwe cya chat? Mbese iriya ijyamo interineti umuntu akabasha kureba ibiri hirya no hino. Yewe na gato nagiraga rwose narakariye, ubu dusigaranye telefone imwe gusa y'umugore, kandi nayo sitaci. Ubwo rero bizagusaba kujya gutwara urupapuro rugaragaza ibyo usaba akazi agomba kuba yujuje, ntusanga ubyujuje wandike ibaruwa ugasaba. None se Shyaka, ndakumva buriya nk'abantu b'abavandimwe kandi b'abaturanyi, nta kuntu rwose mwabingiramo kariya kazi nkakabona ko mubizi uko ndi inyangamugayo kandi ndi n'umukozi mwiza. Yes true. Mwiriweho Leya. Wiriwe sheri, amakuru ko wanyanze we? Ntimunyumvira abantu bobo. Fashe telefone yanjye nshyiramo amayinite ndaguhamagara, none ngo narakwanze. Utanyanga se waciye igihe kingana gute utamvugisha? Ntabwo nakwangasha n'iminsi iba yabaye iyindi. Iminsi sikakubuza guhamagara umukunzi wawe? Iminsi irakubuza da. Yewe nawe wabonye icyo witwaza, igihe cyose utanyitayeho impamvu iba ari akazi. Nyamara ubyita urwitwazo, ariko akazi mba mfite nawe wakaguha ntiwabona umwanya wo guhamagara. Ubu se ko nge nguhamagara tuvuge ko ntako ngirara? Cyangwa singakora neza? Reka ibyo tubire ko banze nyibwirire niba umeze neza. Shandaho ntacyo mbaye. Ejo nahuye na directeur ambwira ko wagarutse mu kazi. Naragarutse ejo n'uyu munsi nakoze da. Warakize se? Dasa n'uworohewe ariko nyine ntabwo ndakira neza. Haracyarimo akantu, niba ari uburwayi, niba ari umunaniro simbizi. Cyangwa ntabwo wivuje neza? Ko nagiye kwa muganga bakansuzuma bakamfata n'ibizamini se. Naringize ngo wivuje magendo kandi narayikubujije. Naba ngira isoni, ibintu wambujije ukabisubiramo, ukabitsindagira. Koko urumva nari gutinyuka nkabikora? Ubwo se byagenze bite kuki utakize? Yewe nanjye simbizi pe. N'ubu nuko ari akazi k'abandi naho ubundi iyo nza kuba nkiri mu biruhuko mba nibereye mu buriri. Washatse se kuza kunyuraho nimugoroba urangije akazi tukongera tukareba ibindi bizamini? Nabyanga se? Wabona mvuwe nawe nahita nkira burya ngo nuvura agira uruhare mu gutuma umurwayi akira vuba cyangwa atinda. Hari n'igihe umuntu arwara indwara mu gihe itarakira neza hakaziramo indi, ugasanga ufashe ya miti baguhaye bavura iya mbere, ariko kuko iya kabiri itamenyekanye ngo nayo ivurwe, umurwayi agakomeza kuremba kandi azi ko yanyoye imiti. Wivunika usobanura rwose, niyo naba ntarwaye nagucaho tukaramukanya, gusa nizere ko ari wowe umvura utongera kunyohereza ku bandi baganga. Ubwo se wakavuga ikira? Avuga iki se ko ajya hagafungiza ukajya mu mugati w'ijana? None se kuva ashaka gusanga ririya shyano ry'umwirasi wamwambitse ikimwaro ku manywa y'ihangu koko? Ibyo se si byo mba mubwira Nyabazu. Umuvuna muheto aho kumva icyo mubwira ahubwo agatekera ubwema ngo singewe ngo umuhitiramo uwo bakundana. Nk'abantu umubyeyi ntajya aruhuka koko, uzi ko nyese agiye kukurumbira burundu urangwe. Ikimbabaza rero nuko nuriya musaza badashobora kumwegera ngo amubwize ukuri, ngo amubwire kuri tutureye wabo nta muntu wo mu muryango ukimushaka. Soko se ubu suraza kubigira uterangwe? Vuga buhoro Nyabazu, vuga buhoro, ndabona mwene Tade yageze ahangaha kandi ni inshuti ye magara, ejo atazajya kumubwira ko yasanze tumuvuga. Nibyo koko. Ese uratugendereye Budesiya? Ndabagendereye rwose. Ese mwiriwe? Wiriwe wa Budesiya? Yego. None se babuzukuru ba Nyirabazungu bakoze iki ko mbona abarimu mutugenderera muje kutubwira amakosa y'abana? Yewe nta kosa yakoze, ahubwo narinje kureba uyu mubyeyi ngo tuganire ku buryo ajyaho amakuru abana. Ngewe se? Yego mubyeyi, hari amakuru wahaye umwana aho kumufasha aramuhahamura rwose ku buryo asigaye agira ubwoba bwo kwinjira no kwicara mu ishuri. Umwana ndi nahaye amakuru amuhahamura se Budesiya? Narame amaze kuba gakumi ndetse yatangiye no kujya mu mihango. Aho da sinamubaye hafi se nkamwereka ko abakobwa bisukura iyo bari muri ibyo bihe, nkamwibutsa no kugendera kure abagabo ngo batazamutera inda akiri mutoma. Ni ukuri wagize neza pe, kandi igihe nka mwarimu ndagushimira umuhate ugira kugira ngo abuzukuru bawe bagume mu ishuri. Ntiwumva se? None se nyine kubizi icyo koze Nyirabazungu nta n'icyo adakora pe, ndetse abaye ari undi mubyeyi utita ku burere bw'abana be, aba yaranabakuye mu ishuri bakaza bakamufasha imirimo dore arashaje. Ibyo ni byiza rwose ntako atagira,
ariko ku kibazo cyo kuganiriza abana ubuzima bw'imyororokere Narame wamuhaye amakuru atariyo. ko numva nagerageje kwitwararika bishobokara ubwo namubeshye iki koko? Waramubwiye ngo niyegera abahungu cyangwa agakina nabo ngo bazamutera inda. Umwana aragenda ku ishuri atinya umuntu witwa umuhungu kugera aho ahura nawe akiruka. Mu ishuri bamwicaranya n'umuhungu agahaguruka akiga ahagaze. yewe nuko ari umwana nyine utarabyumvise neza, ariko nyirabazungu ntacyo atari yakoze rwose. Kumubwira ati jya ugendera kure abagabo n'abahungu, yashakaga kumubwira ko agomba kubirinda. Urumva rero umwana we iyo umubwiye ngo irinda abahungu yumva ko atagomba no guhura nabo mu nzira. Ni byiza rero ko igihe uganiriza umwana ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere umubwira ibintu mu mazina yabyo kugira ngo wirinde ko yafata igice cy'amakuru cyangwa agafata ibitari byo. Ariko Budesiya, Karame, nanjye nkubaze, nguteze amatwi. uko ngana uku urumva nakwicarana na Narame nkamubwira ngo uzirinde gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ngo gusambana? Yewe ntabyo nashobora. Ntabwo byoroshye, ariko ugomba kubivuga gutyo, kuko numubwira ngo uzirinda abahungu niho handi nakubwiye azabona ahuye nawe mu nzira agata umuhanda akiruka ngo ubwo umuhungu bahuye atamutera inda. Ubwo se urumva aho ariho uzaba umugiriye neza? Ni karibu injira. Mwiriwe nanone Titire. Mwiriwe Devo. Ibi ni bya bisubizo se? Yego. Musanze bimeze biteze? Nta kintu tubonyemo, byose bibaye negative. Sawa urakoze, reka nanjye ndebemo. Gusa noneho uburwayi bwawe turamenya tubwitangurikira. Ndabona malariya muri laboratoire ntayo babonye. Ko numvaga wagira ngo niyo se. Nanjye umbwira ibimenyetso ufite numvaga wagira ngo niyo, ariko ibizami byose bafashe basanze nta burwayi. Ubwo se tuvuge ko ari iby'iwacu byankurikira? Burya se nabyo murabigira? Iby'iwacu se mu rugo niyo twabigira byankurikira binshakaho iki? Ubwo byaba ari ibyo mu baturanyi. Abaturanyi se baba bagushakaho iki? Hari umwenda ubafitiye? Amashyari yo mu cyaro se ntabwo yazi. Byonyine kwiga kaminuza ukayirangiza ukabona akazi keza nabyo byatuma babigukurikiza da. Reka kwikoma abaturanyi ntabyo bagukurikije. Wasanga ari uko umaze iminsi urwaye, wenda umubiri ukaba utaragarura imbaraga. Ubwo ndabigira ntese ko nakabaye nduhuka bihagije, none akazi kari hari akakaba gacanya amaremare. Uragerageza urye neza indyo yuzuye kandi uruhuke bishoboka. Wenda nimba wajya kuryama saa 4 ugerageza uryame nka saa 2, kandi ugerageza ukore n'imyitozo ngororamubiri yoroheje. Sha urakoze cyane kungira inama, ndagerageza ndebe ko nagarura agatege. Ariko banza naribagiye kukubwira Sheri. Wibagiye kumbwira iki? Sha papa na mama barambwiye ngo ngusuhuze cyane ngo baragukumbuye. Barahumbuye kandi batanzi? Mama se ntakuzi ntiyagusuye hano nubwo nari mbizize. Ariko warumbwiye bose kandi muzehe we ntabwo anzi. Nyine mama yaragiye akubwira papa kuri umusore mwiza witonda w'umuhanga ugwa neza, mbese bose bafite amatsiko yo kuzakubona wabasuye. Bati mukomere cyane ndabatashye. Ahubwo nibagiye ko bampaye impano ngo nkuzanire. Urantahana suzifate cyangwa nzazikuzanira ejo mu rugo. Chris yagira ati byiza impano yagenewe n'ababyeyi ba Leya. Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Ni kuri kino gikino Urunana yacurangirije ko ibiganiro byacu cyo kuri no wa 4. Makuru twashikirije mwumvise ko mu Burundi byo kwiyunguruza bibandanye bigorana muri iyi minsi, aho ngo nubwo leta itadugije igiciro c'igitoro atakarusho kuko atakiriho. Muri Tanzania ikambi ya Nduta yahoramo impuza abarundi yugo icese hagiye gutandukirwa Nyarugusu igice kimwe abarundi. Nayo muri Kenya Sebastian Sawe aherutse guca umuhigo muri London Marathon yatahutse yakiriwe nk'intwari.
amakuru yarahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza muhinga bw'ivyuma yari Sharon Geruto kwizera ryabo bose rero bafashe kugira ngo amakuru ashikire Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye n'agahwane.